Ngibingelele kuwe laleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke ungabe usamosha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje cash nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje enzelwe ukulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ongakwenza-ke nje lapho-ke wena-ke uthi-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke ukuze singakuphothi-ke lezi ndaba-ke lezi-ke udaba kulethele lona namhla lithi emva umthandeni-ke laphana-ke igcokama elisha-ke liposte-ke umcimbi-ke laphana-ke lathi-ke aluyi lapho-ke lase lawubiza ngamagama-ke lo mcimbi lathina-ke aluyi-ke uma uSminoff-ke engaqashwanga-ke lo mcimbi kusuke engathi-ke nontaba-ke yaseDubai-ke naye-ke ubambe iqhaza-ke elikhulu-ke kuwo-ke lo mcimbi-ke. Untaba waseDubai ubuye siya kwikhasi lakhe ku-Facebook-ke wabhala wathi 150 multiplied by 10,000 plus tickets asethengiwe. Angeke sizwe ngendoda eyodwa engathi ibizosapotha, no, hamba uyofa vele uthunyiwe. Ubatshele bazifikele bona noma nize kanye kanye anginisabi. Sizolisusa nekhanda lakho sifake ipiyano artist kunyiwe. Uhlala ukwenza kukulungela, not here. Kubhala-ke untaba waseDubai-ke laphana-ke ephendula-ke leya post-ke kaMthandeni-ke laphana-ke le ukuthi-ke akalubhadi-ke kumcimbi laphana-ke ibadedele maskandi-ke festival-ke. Mina sesicela lapha ngema-comment section ufoshe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke ubhale-ke lapha kuma-comment section ucabanga noma sicindeze nebhathini nje subscribe nje akubizi mali kumahhala nje awukheshi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke enzelwe ngilethela zona-ke nje kulo-ke leli khasi-ke leli.